Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Petrovaradinu, Sremskoj Kamenici, Kaću i Kovilju. Novi Sad od 8:30 do 9:30 časova, Bulevar Kralja Petra I, 33, od broja 39 do 45, 49 do 55 i 59. Majevička, od broja 8 do 18, parna strana. Od 9 do 11 časova, Ilariona Ruvarca, broj 7, 11, 18a i broj 20 i mesna zajednica. Petrovaradin, od 9 do 12:30 časova, Zlatarićeva, od broja 2 do 36 i od broja 3 do 7. Sremska Kamenica, od 8:30 do 13:30 časova, delovi naselja, Popovica, Paragovo, Artiljevo. Kovilj, od 8:15 do 14 časova, Vojvođanskih brigada, Proleterska, 29. novembra i 7. jula. Kać, od 7:45 do 9 časova, Svetosavska, od broja 78 do 114 i od broja 65a do 149. Vinogradarska, od broja 5 do 39, broja 4 do 12. Vladimira Rolovića, od 4 do 22 i od broja 3 do 21. Oslobođenja, od broja 2 do 20 i od 1 do 13. Novosadska, od broja 2 do 76, 1 do 9, 15 i broj 17. Prvomajska, od 2 do 16, od 1 do 33, 39. Hajduk Veljkova, od 4 do 10 i od broja 3 do 9. Doktora Mladena Stojanovića, od 2 do 36 i od 1 do 83. Milentija Popovića, od broja 3 do 25 i od 4 do 26. Osnovna škola, istureno odeljenje Krajišnik, Pumpa Jelić, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Od 9:15 do 10:30 časova, Sime Šolaje, od 2 do 42 i od 1 do 47. Njegoševa, od 14 do 40 i od 9 do 27. Šumadijska, od 2 do 44 i od 1 do 39. Jugović, 13. Od 9:30 do 10:45 časova, Petra Drapšina, od 4 do 18a, 24 i od 9a do 31. Braće Mažar, od 4 do 32 i od 1 do 33. Zdravka Čelara, od 6 do 58 i od 3 do 47. Svetosavska, od 26 do 60 i od 29 do 55. I PP Marijanac, od 10:45 do 12 časova, Sime Šolaje, od 48 do 70, 70a i od 49 do 83. Moše Pijade, od 104 do 110a i od 77 do 101. Šumadijska, od 86 do 98 i od 73 do 87. Pionirska, od 2 do 10a i od 1 do 9a. Radnička, 67 i 69 i supermarket Kaćanka. Od 11 do 12:15 časova, Đorđe Isakova, od 2 do 4, od 20 do 48 i od 5 do 53a. Vojina Paleksića, od 2 do 52 i od 5a do 49. Kralja Petra I, 2 i broj 9. Svetosavska, od 2 do 24 i od 1 do 21. Osnovna škola Đure Jakšić, trafika, mesna zajednica, vrtić i Univereksport. Od 12:30 do 13:45 časova, Čikanejcina, od 43 do 49. Save Maleševa, od 2 do 16, od 1 do 11, od 25 do 29. Kralja Petra I, od 6 do 16, 24, 26 i od 11 do 29. Svetozara Miletića, od 2 do 32 i od 1 do 29. Unimet d.o.o., Informacioni centar Sveti Sava, crkva, ambulanta, Telenor, antenski stub, apoteka i hamburgerija. Od 12:45 do 14 časova, Marka Peričina Kamenjara, od 2 do 28 i od 3 do 37. Dobrovoljačka, od 36 do 60 i od 31 do 69.
Zmajovina od 44 do 58 i od 33 do 37. Partizanska od 152 do 162 i od 181 do 189. Žarka Jovića od 94 do 110 i od 79 do 95. Proleterska od broja 16 do 84 i od broja 17 do 49.